Ki buruan bisa ustagi ketigipun atas kasokan dari Reng Mulya Al Ustadz Nasib Tenggi tarajugan kadito ya atas panggung putra famili si banjir ampun beda lemparan surat pole. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Surat kadito rabuipun dari Bapak Suamsa dan Ibu Suamsa. Terjugan tanda lain Bapak Suamsa kadito da usahakan putra famili kasokan mundut setep ini kemarin kelak saya lagi kadito dari Bapak Ilmi Kong Dafir. Tanda lain Bapak Ilmi Dafir kadito da usahakan putra famili kasokan mundut setep ketik gidigepon kerapan sape. Nanging kadito sabelun kerapan sape kalampat langkong timin kasokan dereng mulya Bapak Suamsa Ibu Suamsa. Tanda lain ketigipun engki kadito kailangan cecet seperti kaator ireng dek sakaja putra famili kasokan dari reng mulya ketigipun kailangan cecet. Cecet apa sing kok tak tau cecet nale elang dime gelak badai dalam renungan siapa tahu geria kala kacau mon kacau tak kira bengal ngalah marga gelak lamare beri mon seda sing ngalah marang aku oleh sing kok kata tambah kasut mon kacau aja tak kira ngalah siapa tahu bola kecok malik mon sedo nyangka sengkok sengala le sengkok asompa ale tertabrak kucing kadu kakak iya apa le marabena tulingaku koncat sedengala oleh sengkok tak tambah ngasuk jek dan badan jek saroban mon nyangka orek kedi sedo kaler pacentar cetak kemiring kadu kakak marabena tulingaku koncat sedengala oleh sengkok tak tambah lempo
cek dan badan cek saroben munyangka orek edik sede kaler pacetar cetak kemire Iya sama cek ada goreng-goreng merah bener aja kayak narosi kok tak tahu lek cek jajan bede edima cek sabak edima ben le badai dalam tenok cek tak tahu omku kok le Cecen apa saya kok tak tahu cecen nale elang dimang kelak badai dalam tenongan sama tahu kalak ben Bapak Andre Pak Andre tak kira bengal-ngalan marga kelak lamare beri mon seda singalan marang aku oleh singkok kata atap bekaso Pak Andre pada tak kira ngalah marga mare beri kala beku Andre mon seda nyangka singkok singala le singkok asopa ale tertabrak kapal jadu kakak marah bener tulingaku moncet sedengalan oleh singkok tatap bekaso cek dan badan cek saroban munyaka orek kedi sede kaler pacetar cetak kemiring jadu kakak marah bener tulingaku moncet sedengalan oleh singkok tatap belempo cek dan badan cek saroban munyaka orek kedi sede kaler pacetar cetak kemiring munggu perak cocot lek mayu aku boy le ya tina malah ada mayu kok laki baik kak iya mayu cek atau karan pola cocot iya iya kak cocot apa sengkok tak tahu cocot nale elang dimang gelap badai dalam tenongan siapa tahu bekola kala Andre mon kanyong tak kira bengal-ngalan marga gelap lamare beri mon seda singalan marang aku oleh singkok kata bekaso mon kacung macet tak kira ngalah siapa tahu ola ekecok malek mon sede nyangka sengkok sengala le sengkok asopa ale tertabrak ojek jadu kakak marah bener tulingaku moncet sedengalan oleh singkok tatap bekaso cek badan cek karoban monyaka orek sede kaler pacetar cetak kemiring jadu kakak marah bener tulingaku
di sede kaler pacetar cetak kemire ya dina lalek ke egran mun berak kecut aya dia mulai langka mayuk dibengakan bile dedak tokaran